Majeng pemilat saning ngebolehan nomor putih kali yening sampun saya ini dosa. Ibu-ibu PKK yang ngajak konyang subok naik angon galungan gue petang dino galungane. Nah pemekas panak-panak meme ajak mekerja jadi meme lakan mesatu seken dingah lah. Om Swastiastu. Ada ketuturan satu madan pan balang tamat. Iyo suge tur rireh makruno. Demen muluk-muluk. Daya delu pesan. Ditu pan balang tamat sangat sengitango bandesane. Kacerita jani. Kramo desane lakan luas ke gunung ngalih kayu gede. Ditu jeruk penyarikane mempengarah teken pan balang tamat. Pan balang tamat buen manis semongan disubane siapa tuun kramo desane lakan luas ke gunung ngalih kayu gede angono menahin balik agung nyenjo kasepan lakar kena deno buen manis semangane mengkruyuk siapa kokoreyo ditu lantas kramo desane mejalan luas sakewalo pan balang tamat ngoyong jumane ngantos siap deh tuun uli di pembangan kanti tengah tepet maro siap deh tuun maro yo menjalan luas nutup kamu desane konen ada joh yang menjalan tepuk ino kramo desane subom teko sambil langat negan kayu. Itu pan balang tamat beli petang mau balik mulai. Tekan di Banjar sangka pango pan balang tamat teken kramo desane. Ditu lantas penyarikane mekruno buka kene. Pan balang tamat jani cai kena deno sing san cai ningah pengarang-arang dinane dibi mesaut lantas pan balang tamat mangkin dumun jero apa jero uni tiga tugas dibi tiang boleh pengarang-arang buka kene Bemani semenang disubane siapa tuun kramo desane lakari luas ke gunung ngalih kayu gede nejani tiang lah siap tuah abese sing jatuh tosang tiang subuh temani siap tuun ditu tiang menjalan dijo belek tiang semidang mesaut kramo desane sang kuen manis semangat
kramo desane lakar luas ke alase ngeboros. Ditu di jero penyarikane pengarah buka kini. Kramo desane mau kejang, ben manis semengan, lakar luas ke alase ngeboros. Apa mau kejang ngabos cicing galak, yen jes ngabo, lakar kena dendong. Ben manis semengane, menjalan kramo desane, luas ke alase, tur ngabo cicing. Sakewalo, pan balang tamak, menjalan yo paling durine, sambilano nyangkol cicing. Cerik-cerik, nawang kengken cicing pan balang tamake. Cicing mengil, buene pusing hidang melayu. Di tengah alase, mekejang kramo desane ngelebang cicing kong 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 kong. Adone ngejok celek, adone ngejok kidang, jok galak-galak sajan cicing-cicing itu. Nejani pan balang tamak no nyangkol cicing sambil kipak kipak. Subolantas kelu tepokin no ken pan balang tamak punya kayu ket-ket gede. Ditu lantas entong ngango cicing tus jok ngusut cicing kain kain kain. Singidang menek, singidang tuun cicing. Lantas pan balang tamak ngaukin kramo desane mekejang. Miki jejero. Cingakin cicing tiangnya. Ngomong kot punya keket gede. Nyena dong melah cicing buka cicing tiangnya. Hah? Nyena dong melah. Tuh saja ada. Nejani tiang lakar ngendai kramo desane mekejang. Sawire tuh ngelah cicing malah. Tuh ngidang mesaut kramo desane. Lantas mulai uji ngeboros. Kan cerita jani subuh pusing ngidang kramo desane ngedayanin pan balang tamak. Ditu lantas kramo desane matur kepuri lakar lunas cetek duen ide anak aku. Subolantas gitu di ngeha teken pan balang tamak. Teka cuma gue men balang tamak teken pan balang tamak. Memene ijak malu. Ijak lakar kalian mati teken kramo desane. Jadi ijak membesar. Yelik benani ijak mati. Yen benani ijak mati. Sededegen bangken icangnya di piasane. Gantungin obok icangnya temlilingan. Iya sebab itu. Waden bangken icangnya peti. Atau jam ke jam di tengah petek-petek. Atau berani kasih siang. Abo kebalik dangin. Ditu nyai sisikan. Ingatan saja pebesan icangnya nih. Gelis satu enam jani pan balang tamak subo koneh mati ulian cetik. Ditu
desa ne ngintip umi di tembok rumah Panbalang Tama lakar nyekena Panbalang Tama mati kelawan pusing mati. Jatuh kejut kramo desa ne nepukin Panbalang Tama nu mesededek sambil lama kriam-kriam memantrok. Itu lantas kramo desane matur tekening anak agung sawire cetik tusing itu. Bendu anake agung aja ngecetik itu tur ido sedo subalantas itu kramo desane maro tahu tekening Panbalang Tama uluk-uluk kramo desane. Subuh petem ada maling ajak ke papat lakar ngemaling ke rumahnya Panbalang Tama. Adeng-adeng malingi untuk mencelap ke rumahnya Panbalang Tama tepukin Panbalang Tama ngeling di balidangi. Aduh, beli Panbalang Tama udah beli ngalung silang penidi beli sempat tiap beli sempat jangan ngalang malingi untuk mencelap kembali meten tepukin ada peti gede lantas tintingnya petine itu abane ke tengah alasnya sambil ngorto saling sautin. Mai, dibuka, dibuka. Aduh, bangun itu, bangun. Mai, pura desa, pura desa. Subuh dekat di pura desa. Lantas, buka bango petine itu tepukin bangkit Panbalang Tama ke. Jema kesiap maling itu lantas hutangnya petine itu. Ben mandi semengan rauh pemangku purane lakar ngaturan cana tepukin cingakin ada peti kadeno paisan itu berharu sumpah petine itu tur bentan kramo balik teko sumahe masih petine itu subok mekejang mempukul kramo desane ungkabango petine itu jek mekesiap kramo desane nepukin bangken Panbalang Tama di petine itu sawire subok mekejang kramo desane nyumbah bangken Panbalang Tama payu kramo desane mekejang jani nanem bangkene nah jani keme lah kramo besen teken panak-panak yang tidak mekejang yen raga dari manusia sing ganti raga uluk-uluk yen raga gelap patut raga mekidehan yen raga menyamuk segilik seguluk seluluk sebayang takut ada goa gabung satwa bawa subuh sud om santi santi santi